Pa vidiš, so še hujši. Pa dobro, poslije 4 dni treninga, tekma protiv slovitega Manchester City-a, izgubili smo 2-1, gol smo dobili u zadnji minuti, tako da sam zelo zadovoljan, predvsem količinom trke. Taktičnom disciplinom svi igralci su dobili priložnost i na koncu jedno spoznanje da ti igralci lako konkuriraju takvim jednim igralcima u takvom jednom klubu. Kad se tiče motivacije, sigurno da nije bilo preveć potrebno delati neki na tem. Samim tim sam že prej rekao, samo spoznanje na koncu tekme da lako igraju jednako vredno sa takim nasprotnikom, sa takim igralcima, jer vjerojatno se za takve igralce bo u prihodnosti slišalo. Sigurno jedna dobra ocena samih njih i razmišljaju u toj smjeri da su kvalitetni, normalno da je veliko dela pred njimi i na koncu nas čaka prvenstvo i tu bomo vidjeli kje smo, kako se fanti razvijaju, ampak jaz upam na najboljše. Bravo, deixa aí, dej. Come on, press! Press! Come on, Emmanuel! Come on, John! Press! Press! Come on! Bravo! Come on! Moram reći da su naši fanti dosta dobro odreagirali, dosta dobro igrali. Vidjelo se da mi imamo tu kvalitetu. Kar se tiče pa Manchester City, ne moramo ocjenjivati ko ekipu, ampak ko posameznik je veliko hitrejši. Eksplozivnost skoro ko svakog posameznika je velika, kar je i logično da oni izbiraju takve igralce, kar je danas u nogometu zelo pomembno. Ta tekma nekako u mom planu nije bila načrtovana po 4 dni treningu, ampak enostavno se taki nasprotnik i taki sparring partner ne odbija, tako da smo malo prilagodili. Fanti su zmatrani, 4 dni narijeno je bilo 7 treningov, jutro imamo regeneracijski trening, u nedelju imamo prosto i potem spet uobičajen ritam, ponedeljak, torek 2 treninga, sreda tekma, četvrtak trening, petak 2 treninga, subota tekma, tako da gre se po planu. Levo.
Ekipa!